بله بینرین هجا تماشاوان عزیز د برنامه سرنامه د بشا دویم ده دیسا امل پیشبری ونه بری نابره مجیکه جاهید آخشی درده آخشی درده خلقه نزان او نواره ما گودار کرد سدام وگر سر شروع کرنا خواه جيغوم لمابون چارين باف طاهر حمداني رحم رازمنا خدا لسروي تبي بشيفاني ما ان شاء الله بله جيغو تي مخون ان اداوي فلكتا از پريشان كرم اخر او بله ايجاب چارنا پشتيوينا از او رندم كناوي من قلندر نخوديه خانومان نخوديه لنگر داني روجي لدورا واري تما و هر شف سر كفركي داتينم سر كرم كسيد كرم داربن سيداد ورد بي از او انساني جو از مردم از شيرم از قلندرم دنوا انسان آده نخود يه خانومان و خود يه لنگر يعني از او انسانی دنیا شهر نکردی آرمانچ حیاتا دنیای قزنجا دنیای مشهور نکردی آرمانچ حتی خانومانک می لنگرک می دنیاک می فراغی دنیای می بدست نخستی من ندایی سرهف نخودی خانومانا من تونه میراسا من تونه شخوا عالم مزن توا جبرگی عالم پیغمبر علیه الصلاة والسلام دبی وارثه پیغمبرانه حدیث اکدند دبی امیندار پیغمبرانه چاو پیغمبرا میرات لپی خو نهشتنه میراث لپی خو نهشتنه وان جی نهشتی میراثا وان پرتوکی وانن میراثا وان برهمه وانن میراثا وان ریچا گو امت روکرنه میراثا وان برخدانا وانن میراثا وان عزتا وانن میراث هوان جیانا وانن چونکی عالم مزن شوقی وان جانا عصر تاری یه پشتی خوش رونی دیگه وقت بدیع زمان وقت سعید نورسی وقت مولانا خالد و گلک عالم وکی وان جوه هلید جی عالم مزن جی مرل حیاتا وان دناره میراث لپی خونشتنه وقت پیغمبرا یعنی آرمان جوان میراث هوانی هری مزن ری و ری چو برخدانا وانه افجید بر همه خودش خوانی نزمان سیدای دورد به از نخود یه خانومانم یعنی تو مالی متونه از مال کی گوی زدم من مشغول بگه تونه دانه روژه لدورا واریتمه تدی دانه روژه وقت ترکی گم بین günün her saati yani de her saata roje de hakikate dane roje deyimek bu Kürdiyi, bejeyek bu Kürdiyi her saata roje de her gelik u lahza roje kedi az dora varitem yani az işte haberdarım liber dergahı teme dinete az haberdarım jbo hizmeta dinete غیرتک می آرمانجک می خباتک می هیی و هر شب سرکور کی داتینم سری خوشی هر شبل سرکور کی داتینم یعنی لکو جمر ایوار بی لکو سبب فرق تونهیه از شب و روش دورا واریتم جم وی واریتشی روژه الکوبم سری خال سروی کبری و هریمه وی باجاری داتین وی گندی داتینم جبر و یکیجی خانومان ندایی سرهف و از رندم از او رندم گناوی من جی قلندری یعنی از میرم از شیرم پشتا خدایی دنیای به شکلی لوماندنا دنیایی دی که گریدانا خویی بخداره و دوی گریدانه دی dünya u mali dünyayı nekriye armanç u jer herem u gund u bajar ji her der vak have liki derbi ev heremavi ev bajarî dibe her şeve kevir ki datinim ser yani her şeve serixol serkevireki datinim dedi di saat nam kurman cade dibe nizanı seriyül serçikeviriyi yani ev ji
ورد بيجي يعني از نزانم سري من سر شكافري لكويج مر سبه بلور ايفاري از هر روجي لواره كيمه از دروجي دي يعني هر ساعت دي هر لحظه روجي دي جبو اسلامي جبو خباتا اسلامي الكوبم اجي نزانم تقدير مفكد باجو جبو خدمتي اس بكد هرم اجي نزانم جبو رجي شوي سلام سركفريكي ديجي سيدا راسي وقت چارينه مرود نره بله اهل دنيا كسن بأول بدين يعني جبرگو غايه و ارمان جوان بتنه دنیای و جی قزن جوان بتنه دنیای یعنی آخرت جوانه شخو نه خلاصی آخرت داویا وانه جبر وینا خو زده بدنیای فگریدن و الدورا دنیای پروانه نه جبر وینا وقتا گوتی دوزنین انتشتا لگور مال و ملک و مقام دنیای دوزنین وزنوان او راست پس نوان جی بویه یعنی خو بویه دن پسندان و کسیگو اهل علمین اهل خدان اهل عشقین اهل رسول خدان و دوز و ریو شوپا رسول خداش خور کرنه میهنگ و کرنه وزن ترسویه یعنی او چا خب مال و مقام و دنیا دن پسندان و سیدا وک سیدا جی به مال و به مقام و به خان و به مان خور دکن وصف و دکن پسند ما مستدرجية تاريخي دي يعني تديد سردما بخمبر عليه الصلاة والسلام وحي شرفيار بو مشركي مكي ومشركي تمام جزيرة عربستاني دوغو ما هگر خدا قاصدك داخستا لازم جي سروكي دو باجارا جي كيري يك جي وليد بن مغيرة بو ايدجي مسعود بن چبو نماده بیرام ناوی بابی ور حاصل یک مزنه طایفه یک جی مزنه مکه لازمش هر دو باجارا جی سروکه هر دو باجارا جیکیر بهاتا چونکه دولمند بون اولاده وان نسل وان نفشوان پر بون یعنی پیغمبره کی گوش کم اولاد کم مال کم عشیر یا جی نخدی مقام گو قاصدی هاتو بوشاندن لایق هنه دیدن Subhanallah ve kocani zaman Seydaji gazna ve nat ki zaten yani Seydaji be yani az be hanumanım az ne xdiye langerim xdiye frağe dünyayımı ve kokarım kir derece tarihi او احتراس هاتي كرين يعني عالية ديجي از هر تم لدورا واري تما بله شخوا وار وقوة كرم كر مجازي دي ورده دي يعني مروف كاري لبناري عاليك ديجي چپ و راست و روشلات و روجاوا گش عردين خدانه يعني آيات دبي روجلات روجاوا يه خدا يوم بري خب كيان هلي بري وچه خب كيان هلي وكن هم خدا وقتكن راست وقنجينا وتشتي قلتي هم بري خب بدن روشلات و روجاوا قلتي دلي وانا خدا تجابه مثلا ديساجي از به مالم به مقامم به دنیای و از ریو شوپا گو خداج مخصی از شوپینم و به کماسی از شرفیارم گوتی وک از سر ملسر کشان کفرم من نغمه دبر دعو دوزا خدا ده او دعو دوزا خداج مربسه لورا افاناج مر آخرت مالداری و دولمندیه بینه بله yani yok ustad bediyor zaman demek ki Seydaji mala yutaf çantaki de yani Prağı yutaf bera bu loma de ser şikavri beze sere hadinim ser şikavri dile wana jbergo neb dünyaya tija u neb dünyaya girdayı bu çağad bu yani dilevam khoda u aşka khoda tijabu u be ahirete ve girdayı bu jbervenav yani lüküb ver mal hebetine be kemasi hebetine be nagam bu yani jibo mala hermani xebetine brasti roşke roş ahirete yani ne var ya hermani ahirete dibe Abu Zer dedi de serdama halifetiya Hazreti Ömer de hiç bu yani Medine derket be çuçola ki demek ki frağı vijinaman kutevi jinama
شخود به کونیک هما سیدان سر شده کرد فرگرده بو حضرت عمر دشی میوانی روش که هنگاما رویتیه که دادگر جمعی در کتبوش در ریواجرشی دبی چه حالی ای ابو ذر یعنی demek ki jinek debarte net bû ava kiribû heta kevaniya wî jî gazin kirî dibê gotî ev çi hal e ya Ebu Zer xwe xanîkî ava bike firahna têxê yanî em giş ji bo axiretê dixebitin feqat hewceyî bi vêna jî heye ji bo jiyana dunyayê dibê Ebu Zer dibê ya Emirelmüminîn xanîkî pir xweş bi rewş me ava kirî Hazreti Ömer awul bi ber nakeve dibê tu ka ava kirî min nebîsî dibê wela xaniyê hûn ava dikin wê tev ji we bimîne yekî goj min nemîne mez ava dikim gazetê daim rûnê mez ava Tapya wê sağlam e tapya wê sağlam dibê Hazreti Ömer digrî heta müyê riya wî şil dibê dibê wellahî ji geyrî te dunyayê em tev xapandine dibê jî yanî ew ji bo xaniyê ebedî bi rastî dixebitî ji bo warê ebedî got herman axiret ew jî daxwaza wan armanca wan ji ber ew bû bira jî wek Pêxember aleyhissalatu vesselam hedîsê dibêje li dunyayê her daim xwerêwî û mêvan bibînin li we bû sibeh hêviya êvarî li we bû êvar li hêviya sibehê nemînin hûn li dunyayê her daim xwe rêwî û mêvana bibînin wan wî şeklî xwe dîtî wî rengî xwe dîtine yanî binana bernameyê de em hatine saetekê wê bername biqede malê xwe milkê xwe me bixwe nanî televizyona rehber ya jî perê xwe me tev nexistî çendakî me bixwe hilnegirtiye yanî ev rêwîtiyekê divê rêwîtiyê de tu tiştek ji hewceya me pê heyî me bixwe kiriye hevan wan jî dunya bi çavê vê rêwîtiya me lê mêzekirin bi çavê mêvantiyê lê mêzekirin ji wê hêlê jî dunyaya ew nexapandine yanî heskirina dunyayê di dilê wan di nexş nebû ji xwe du heskirin bi heqî di dilekî de bicih nabe êwan heskirina xwe da dilê xwe di bicih kiribûn heskirinê di tev ter kiribûn ji ber heskirina me ji xwe da hindikî heskirinê di jî dilê me di li cema xwe da cî stendî ferqa me wan ew in ji alîkî vîdî jî sêda mesela mîrat û mirasê çarina berî wêna we tê we got alim û zanaya serê wan de Pêxemberê xwe da ji xwe re dû xwe de elim û jiyan û serhildan û berxwedan û doz dawa xwe da hiştine ji ber got vêya werê ye yani evana miras ji ber got mîrat û mirasa wan ev e li ser vêna şolîne xebitîne û kesê bê ol û bêdîn li ser dunyayê dixebitîne ê ehlê xwe da tiştê got kirine ji wan re dû wan dibîne wê pêşa wan her axiretê û kesê got dû dunyayê dikevin ji wan re dibe bar wê pêşa wan têke ber niyê wan li wan bibe bar yanî mîrasek giranbuha ji ummetê re hiştine bi rastî te dî Pêxember aleyhisselam jî dibêje heger wela belkî peyva Hezretî Alî bijî estağfirullah divê heger hûn naxwazin hûn bimirin li pey xwe berhemnî nemirî bihêlin Baba Tahirê Öryan yanî ev teqrîba 1000 salî navbêna me wî de îro em berhemê wî dixwînin helbestê wî şerî wî em dixwînin Subhanallah wek do ev ders li medresakê dabime yanî ferqek jî ew ê Tarixa İslamê çixwast dûr bê behsa wê tê kirin mere dibe qey do qewimî wek seydakî do li herêmê ders dabê em nêzî xwe dibînin û îro jî berhemê wî jiyana wî berxwedana wî riya tesawufê goştiyê însanê me jî îstîfadê dikin yanî nemirî bi rastî jî ji alîkê vêya gazî xwe da ey xwe da evaya ji bo te ye ne were sêda yani arz dikî yanî ey xwe da ji bo te mij bo te dinya te kir mij bo te ez doz dawa te me û serê min ser kişa kevrî ji bo te neğeme ji mir keyf û şahî ev bes ye tij min razî be bes em her ne çarîna dî xwe çarîna dî jî pêvê girêdariye di dil de neqş xeyalat dişevareş xeyalê xet û xalet dişevareş min çavê xwe bi tîrê mujankan girtin da bibînim cemalat dişevareş
yani keremdar bi dil de nakş hayalet dışavaraş dünyayı jiyana dünyayı belki herema golü dijini muhakkak ve şeriata İslam'ı hakkıyla hakim bi dedi ki İslam'la hakim tarihiyle hakim valla nave wan kanuna demokrasi bi layıklığı bi sosyalizm yani Çin abi izin bin ya ji kanuni beşeri bin İslam'la hakim bi lugur narina Kur'an'ı sünneti küfür hakimi küfür ji tarihi dedi tarihi edici de nakş hayalat de şavaraş dil de nakş hayalat de şavaraş de dilemin de nav ve tarihi de وك نقشكي قد خيالات ده حتى بالنقش كرين دوي شوارش ده خيالي خد وخالد شوارش خيالي من جي شيء خطيبون يعني خزك ونقطة خزك ونقطة ونيج تدي أزناق هجم تدي هناك خيال هني إنسان دكين ناق هجن داوين جوان فقط إيمي دبيجش رز بون نقطة بون من جاويها بتيري مجان كانغرتن مچاوی خود به تبلی مجانکی خوش واناگ شارگرد یعنی جوی شاشیتیه رجوی کفری رجوی تاریخی. سدا گودنا و هنگه بدبرم. فرد تشکی جدا جته هوله. یعنی بکرنا چاف و گرتنا چاف. بفکرنا چاف چاوی حقیقی مجازی. چاوی مجازی. مرو دبینه. وجب چاوی حقیقت بگرتنا چاف دبینه. راست. تشکی جدا ته هوله یعنی. راست. داوی بینم Cemalet dışavaraş dibe min çavê xwe jivanar girt ji bo ez cemalate bibînim di navê tarîtiyê de. Yani ew çax ew girtin jî belkî mecazî be. Mecazî ji xwe. Nebgirtina haqiqetî. Yani çavê me jiyê xwe as di haqiqetê. Çavê dilê xwe ji wan di navê tarîtiyê tiştek di qewime dibû ji tevar girtî dibe sebeb jî ji bo di navê tarîtiyê de ez nûra te, şewqa te, cemalata te bibînim. Loma min çavê xwe ji wanê dirigirt. Belê, xweda ji we razî bisîne. Sêde dema me dîsa hindik maye. Ez gotinê bidin kekê Cahit. Ke kerem bikin, em ve guhdar bikin. ji xewrabê ya gafil xweda naskeye bi can û dêl eger tera hebe aqil zikir bikî wekî bülbül ji xewrabê ya mümin nebe abdê zêr û zîvîn rennas bike Rebbê mezin çünkü em wê bimrîn rennas bike Rebbê mezin çünkü em wê bimrîn ji xewrabê ya insan nev tabi'ê decal û şeytan eger dixwazî ji xwe re derman xizmet bike ji boyê rehman ji xewrabê dost û biraya mirin bûyê nobet û siraya nebe abdê dünya û pera erd û mal û qîz û kuraya nebe abdê dünya û pera erd û mal û qîz û kuraya pêşiyateyê mirin û qebir hazir bûyê bêr û tevêr kesî dünya temam nebêr ji boyê feqrê te bikî sebêr
کسی دنیا تمام نبیرش بوی فقریت بکی سبیر جخورا بي يا دلال باب عبدي ربي جلال بخدائي مالي حلال نبى دوستي ملعون دجايال بخدائي مالي حلال نبى دوستي ملعون دجايال اگر خوازی دارو السلام قط نخوی مال حرايام دور هر جداف زرنا وكلام باب عبدي ربي علايام دور هر جداف زرنا وكلام باب عبدي ربي علايام جخورا بي يا بقاف باب مروبي تميز الصياف نكب روحي لو خلاف نبقى شقي شهرتنا ياب نكب روحي لو خلاف نبقى شقي شهرتنا ياب ساعت خوش ساعت خوش مالي آقا خدا جو رازی به اجمعین ایرو جهاتن داویا سرنامه امین سرنامه خوب بگیریم خدا جو رازی به اجمعین خدا جو رازی به مرا کومون بله تماشاوان هجا ایرو جماعت داویا سرنامه حتی سرنامه کده بمین خیر و خوشی ده خیر و خوشی و شاهی هرتم بلا پهروا به السلام علیکم و رحمت الله و برکاته